Nica je prelepi grad na Azurnoj obali sa oko 300.000 stanovnika. U neka davna vremena Grci iz Marseja ovde su izgradili naselje i dali mu ime Nikaija po boginji pobede. Sredinom 18. veka brojne aristokrate iz Engleske provodile su zimu u Nici. Jedna od njih bila je kraljica Viktorija i njen sin Edward, zatim čuveni fizičar Lord Cavendish i mnogi drugi. I u čast tih ljudi, a i na njihovu inicijativu i njihovu podršku, izgrađena ova prelepa promenada koja se zove u njihovu čast Engleska promenada. Ona je stavljena i pod zaštitu UNESCO i po mojoj slobodnoj proceni dugačka je nekih 8 do 10 km, proteže se od samog aerodroma pa do praktično centra i samog kraja Nice. Duž Engleske promenade nalaze se brojni hoteli, najpoznatiji je hotel Negresco, zatim čuveni kazino, a pored samog čuvenog kazina nalazi se i međunarodni turistički centar koji vam najtoplije preporučujem da posetite, zbog toga što, iako se ova promenada zove Engleska promenada, engleski jezik je nešto što zaista nije uobičajeno u Nici. Preporučujem da u turističkom centru obavezno preuzmete redove vožnje za međugradske autobuse, jer ono što ćete pronaći na internetu zaista ne odgovara realnosti. Port Limpija je jedno vrlo prijatno mesto u Nici sa nevjerojatno lepom marinom i odatle kreće čuveni autobus broj 100 koji će vas odvesti do Monaka. Inače, praktično sve vožnje u krugu od nekih 50 km oko Nice će vas koštati otprilike euro i po pravcu, ukoliko koristite autobuski prevoz. I po prestanku Engleske promenade obala je izuzetno lepo uređena. Francuzi imaju običaj da gde god je to moguće urade nevjerovatno lepe pešačke staze i to su učinili i ovaj put. Međutim, talasi su bili toliko visoki da nismo mogli da prođemo do samog kraja, pa smo skrenuli ka velikom parku koji podsjeća na Beogradsku avalu i zove se Monte Boron, koji je također izuzetno lepo uređen sa pešačkim stazama i sa nevjerovatnim pogledima na samu Nicu sa nekoliko vidikovaca. Ovdje vidite pogled na Saint-Jean Cape Ferrat i Villefranche-sur-Mer, dok je ovdje jedna srednjovekovna tvrđava, srednjovekovni dvorac. Potom smo se spustili ponovo natrag ka centru grada nizbrdo i tu se nalazi Castle Hill, znači najčuveniji vidikovac u samoj Nici, nalazi se dakle praktično u samom centru Nice i odatle sa neka 3 nivoa možete imati 3 različita pogleda na samu Nicu i to je omiljeno mesto za turiste. Možete ga posetiti putem lifta, mi smo naravno se opredelili da se popnemo u stepenice jer je to nešto što nama čini daleko veće zadovoljstvo. Inače, brojni turisti su u Nici, ali oni su uglavnom skoncentrisani na Engleskoj promenadi, na Castle Hillsu i centru grada, ali ja vam najtoplije preporučujem da slobodno se opustite i da krenete u šetnju Nicom, jer ćete zaista tada imati prilike da upoznate ovaj prelepi grad. Plaža nije peščana, ali je zato u svakom slučaju jako dugačka i jako prijatna. Neposredno, dakle, u samu Englesku promenadu nalaze se male zidine, a iza njih se nalazi stari deo Nice sa brojnim uličicama kojima možete neobavezno se krećete. Ovo je jedan od parkova ispred Palate Pravde koji je vrlo živ, ali pogotovo u nekim noćnim satima. Brojne prelepe građevine krase ovaj neverovatni grad. Fontana sunca posvećena bogu Apolonu je puna različitih kontraverzi. Mnogo je priča ispričana o njoj. U svakom slučaju
poput Beogradskog pobednika, veliki problem je predstavljalo što je to statua bez odeće i ona je dugo bila, nekih 30 godina, sklonjena od očiju posetilaca, ali je vraćena pre, kako se ne varam, 20 godina na ovaj prelepi trg i sada je sigurno jedan od zaštitnih znakova same Nice. Zamerke su bili upućene i na 4 konja koje se nalaze na vrhu glave Apolona, jer su podsjećala na tada poznatu reklamu za jedan od francuskih automobila, a nekima je smetalo što nedostaju kočije kojima se inače Apolon vozi oko sunca. Trg Masena je mesto susreta stanovnika Nice. On povezuje praktično novi i stari deo grada. Ulica Italija je glavno trgovačko sedište. Tu se nalazi prelepa bela bazilika Notre Dame. Inače, italijanska ulica podsjeća na Beogradski bulevar Revolucije. Brojni trkači u Nici, zaista. Ovdje imamo prilike da vidimo jednu lokalnu trku koja se organizuje, imaju mogućnosti da učestvuju u aprilu u polumaratonu Nica i negde u oktobru, ako se ne varam, je maraton Nica-Cannes. Ovdje je čuveni otvoreni market, odnosno pijaca koju stanovnici Nice posećuju svakodnevno. Ponedeljkom je to mesto da se prodaju antikviteti, odnosno to je buvlja pijaca. Cimiez je vrlo elegantan deo Nice, vrlo miran, podsjeća možda na Beogradsko Dedinje, ali je mnogo veći po površini i daleko pristupačniji. Obišli smo ga 1. maja. U području se nalazi muzej Marc Chagall, koji nismo imali prilike da posetimo zbog toga što 1. maja ne samo da nisu radili muzeji, nego nije radio ni gradski prevoz. A na samog vrhu Cimieza smo obišli manastir Cimiez, odakle se proteže također prelep pogled na Montboron i samu Nicu. Tu je i čuveni vrt manastira Cimiez, koje je sada mesto za egzotične biljke, mediteransko voće, a nekad je to bilo mesto gde se proizvodila hrana za monahe manastira koji su u njemu i radili. Mnogi poznati umetnici su proveli značajan deo svog života u Nici, kao što su slikari Marc Chagall i André Matisse. Friedrich Nietzsche je završio svoj, tako je govorio, Zaratustra u Nici, Anton Čehov svoj roman 4 sestre i mnogi drugi. Upravo vidite muzej Matisse i neposredno iza njega nalaze se arheološki muzej sa iskopinama iz, se ne varam, rimskog perioda. Imate priliku da vidite jednu vrstu prvomajskog uranka. Zaista brojni Francuzi su došli na ovo brdo i ovde se druže uz muziku i hranu. Inače, Nica je za nas iz Srbije vrlo lako dostupna. Mi smo stigli avionom iz Beograda. Cena karte je bila 30 € u oba pravca. Ovde vidite čuvenu promenadu Paulion. To je jedan dugački park, dugačak oko 1,2 km. Zelena pluća Nice, zasađeno je preko 1500 vrsta stabala iz različitih delova sveta. Nekih 150 mini fontana u letnje doba osvežavaju stanovnike Nice.
zaista lep park podeljen u nekih 5 tematskih celina. Imate priliku da vidite karakterističnu arhitekturu za Nicu. Inače, iz Nice zaista bez ikakvih problema možete vrlo lako da stignete do Monaka, Mentona, Kana, Grasea, Saint-Provence-a. Ukoliko imate vremena, ja vam savjetujem da koristite autobuski prevoz koji je izuzetno jeftin. Cena karte u jednom pravcu za svako od tih mesta je €1,5. Izuzetak je Monako gde morate platiti dodatnih €1,5 pošto koristite autobus koji prelazi granicu Francuske. Dolazak sa aerodroma je vrlo jednostavan, tramvajem broj 2, vrlo lako stižete u sam centar Nice. Ovdje imamo prilike da vidimo katedralu Nica, ona je izrađena u baroknom stilu i zaista kad uđete u nju osjećate veliku smirenost i ova vrsta gradnje je nešto što zaista pruža neverovatno lepo iskustvo. Nica ima dosta restorana i kafića, ali oni su najčešće popunjeni negde u nekom terminu od 12 do 1 kad je vreme ručka, dok uveče imate prilike da vidite dosta mladih ljudi koji sede u barovima pored Engleske promenade, dok ostali ili šetaju promenadom, trče, voze bicikl, a dobar deo njih sedi na samoj obali. Villefranche-sur-Mer je praktično integralni deo Nice. Sa severne strane je povezan sa Nicom, ali sa njegove južne i centralne strane je odvojen planinom Monte Boron, tako da ga neki smatraju zasebnim mestom. U svakom slučaju je vrlo mirno mesto sa mnogo kafića i restorana i sa jednom prelepom plažom. Mesto možete lako posetiti gradskim prevozom. Mi smo se odlučili za pešačenje preko planine Monte Boron. Saint-Jean Cape Ferrat je zaista izuzetno mesto, to je posle Monaka drugo mesto na svetu po ceni nekretnina. Ovde vile imaju zaista najbogatiji ljudi sveta, kralj Belgije, zatim Rothschildova vila je čuvena. U prošlom veku ovde su svoje nekretnine imali Richard Burton, Elizabeth Taylor, Charlie Chaplin, Winston Churchill. Zaista lepo mesto, ima izuzetnu marinu, izuzetne plaže i stari deo grada. Kao ljubitelji pešačenja mi smo odlučili da ga kao poluostrvo u potpunosti obiđemo i urađena je zaista neverovatna pešačka staza oko celog poluostrva koja je praktično za svakoga i preporučio bi najtoplije. Ovde je deo pešačke staze koji ide ka Svetioniku. Vidite kako je on lepo urađen sa neverovatnim pogledom na more Svetionika. Gore sa desne strane se nalaze brojne vile. U nastavku je staza malo zahtevnija i za malo iskusnije planinare, ali imat ćete priliku da vidite prelepe skrivene plaže i zaista za ljubitelje pešačenja bih ovo najtoplije preporučio. Dužina same staze oko celog poluostrva je po mojoj proceni negde oko 7 do 8 kilometara. Ovde vidite jednu izuzetno lepu plažu.
kao ljubitelj plivanja mogu da je preporučim jer na nju može zaista da se ne samo sunče, već i da se pliva. Vidjet ćemo uskoro čuvenu plažu Afrika, također vrlo lepu. Ovdje je još jedna dugačka plaža koju ne topli preporučujem. Inače, mi smo Nicu posjetili u maju, ali zaista može da se pliva u to vrijeme. Voda je izuzetno čista i temperatura je bila negdje oko 19 do 20 stepeni. Temperatura mora. Inače, Saint-Jean Cape Ferrat je, mislim, vrlo prijatno mesto za boravak i mislim da bi leti zaista ovdje moglo da se provede vreme, ali veliko pitanje koliko bi, po kojoj ceni bi ovdje moglo da se pronađe apartman, jer zaista su ovdje vrlo skupe vile. Inače, studiju za 2 osobe u Nici smo platili 350 € za 10 dana. Dnevni troškovi za hranu su otprilike za 2 osobe. Ukoliko želite da sami spremate hranu, negdje od 10 do maksimum 15 €. Cene su jeftinije u svakom slučaju u supermarketima nego u Beogradu. Hvala vam na pažnji i obavezno posjetite Nicu.